Aya ni amakuru akomeye cyane aturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko haciye iminsi mike Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe utsindiye manda yindi ya karindwi yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Ku myaka ye 81 yahigitse uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana y'umuziki ya pop muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma rero amakuru aturukayo ni menshi cyane ndetse ngiye kugaruka, ariko mbere gato yuko twinjira kuri iyi nkuru ya Perezida Museveni mbabwira uko yarusimbutse, uburyo bari bagiye kumuhitana, reka mbanze mbahe incamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tubone gukomeza tureba kuri aya makuru avugwa mu gihugu cya Uganda. Babwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yashyize hanze ubutumwa yandikiye na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku bibazo bitandukanye birimo icya Greenland, Iran, Ukraine n'ibindi byugarije isi. Ugitekereza ibihugu rero byibumbiye muri G7 kandi no kuvuga ibihugu birindwi bikize cyane ku isi, wumvamo Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuhinde, Ubushinwa n'ibindi. Gusa mu migirire y'ibihugu bikomeye Amerika ihorana ijambo risumba iry'ibindi, nubwo mu ruhame abakuru b'ibihugu bagaragaza ubwubahane ku buryo utamenya usumba undi. Muri manda ya kabiri bwana Donald Trump yatangiye kandi muri Mata 2025 yakunze kwandagaza bamwe mu bakuru b'ibihugu, yaba abo bahuye imbonankubone mu biro bye cyangwa se bigakorerwa mu itangazamakuru. Ingingo igezweho muri politike mpuzamahanga ya Donald Trump niyo kuzuza akanama gashinzwe kongera kubakagaza izwi nka Board of Peace. Perezida Donald Trump yabanje kandi kugashyiramo abayobozi ba hafi ye, ariko nyuma atumira abakuru b'ibihugu barimo Vladimir Putin w'Uburusiya, Emmanuel Macron w'Ubufaransa n'abandi. Gusa Macron we yahise kandi yerura ko atazinjira muri aka kanama. Trump ati nta muntu umukeneye kuko agiye kuva ku butegetsi vuba ngaha. Ayo magambo yakurikiye ubutumwa ya Trump yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social burimo ubutumwa bugufi yandikiranye na Perezida Emmanuel Macron. Macron yamwandikiye agira ati turemeranya kuri Syria, twakora ibintu bikomeye cyane kuri Iran. Ageze kuri Greenland, Perezida Macron ati ntabwo nsobanukiwe ibyo uri gukora kuri Greenland. Umwe mu bahafi ba Macron yemereye CNN ko ubutumwa bwa Trump yashyize hanze ari ukuri. Amerika kandi yariherutse gutangaza umusoro w'10% ku bihugu 9 by'i Burayi birimo Ubufaransa bizira kwitambika umugambi wa Amerika wo kwigarurira Greenland. Perezida Macron yavuze ko iyi misoro kandi itakwihanganirwa. Ubufaransa bwemera ko imisoro igamije guhindura umurongo wabwo wa politike mpuzamahanga itakwihanganirwa. Trump kandi yashyize hanze ubutumwa yandikiranye n'umunyamabanga mukuru wa OTAN General Mark Rutte amushimagiza ndetse ashyize imbaraga mu gushaka igisubizo kwa zaza ha Greenland. Mbere yaho gato Trump yari yanditse ko yagiranye ibiganiro byiza na General Mark Rutte kuri telefone ku ngingo zijyanye na Greenland. Trump witabiriye inama izwi nka World Economic Forum ibera i Davos mu Suisse, yiteguye kandi kugirana ibiganiro n'abayobozi b'ingeri zitandukanye ku bibazo bya Greenland. Abasesengura politike mpuzamahanga bagaragaza ko ubutumwa bwashyizwe hanze na Trump bagaragaza ko umubano hagati y'impande zombi wajemo agatotsi. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yanasabye Trump ko yazanyura i Paris mu mukuru w'Ubufaransa kuwa kane bakaganira ku bibazo bitandukanye birimo ibya Greenland, Iran, Syria ndetse na Ukraine. Hari n'ababirebeye kandi mu ndorerwamo yuko Trump yashakaga kwereka isi ko abakuru b'ibihugu bafatwa nk'abatinyitse iyo baganira nawe, baba bitwararitse mu biganiro bitandukanye bagirana. Kuva inkundura yo kwigarura kandi ikigwa cya Greenland itangiye, abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa na Amerika ntibabura kandi guterana amagambo. Macron ashinja Trump gushaka gutera umugongo abo basanzwe bakorana, mu gihe Trump kandi asanga Macron ntacyo akivuze cyane kuko manda ye ya kabiri yenda kurangira, bivuze ko mu gihe kandi gito atazaba akiri ku butegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mbere gato yuko twinjira kuri nkuru turutse mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire ko umunyamakuru akomeje kugenda avugwa butuvugana. Hari amakuru avuga yuko uwitwa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba rero yavuze ko yashyize hanze ubutumwa bw'ibanga yagiranye n'umuyobozi wa OTAN Mark Rutte bugaragaramo ko yiteguye kandi kumufasha mu gukemura ibibazo bya Greenland. Yabigarutseho mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social bwerekana ibiganiro abayobozi bagiranye. Trump yakunze kandi kugaragaza ko ashaka komeka ikirwa cya Greenland ku gihugu cye kubera impamvu yise z'umutekano w'iki kirwa ku bihugu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Avuga ko bishaka kukigarura n'ibintu abanyaburayi kandi batumvise neza bashyamirana na Amerika kuko badakozwa ibyo kuba iki kirwa cyakomekwa kuri Amerika. Bagaragaje ko Amerika kandi nibikora bizaba intandaro yo gusenyuka kwa OTAN. Hagaragajwe ko muri ubwo butumwa Rutte yashimagiraga Trump ko kuba yararinze umutwe w'Abakurds bo muri Syria, uruhare mu guhagarika intambara muri Gaza ndetse no muri Ukraine. Barakomeza buti
ibyo mwagezeho muri Syria ni ibintu bikomeye, nzakoresha ububasha mfite nifashishe itangazamakuru muri iyi nama igiye kuba mu kwerekana akamaro k'akazi keza mwakoze ko muri Gaza ndetse no muri Ukraine. Yakomeje agira ati ndajwe ishinga no gushaka uburyo twakemura ibya Greenland, sinjye uzabona nkubonye uwawe no kuvuga Mark. Hanyuma Greenland ituwe n'abaturage barenga 57,000 iki kirwa kandi kigenzurwa na Denmark nubwo cyahawe ubwigenge mwaka wa 1979. Inzego z'ingenzi kandi nk'igisirikare z'ububanyi n'amahanga n'imari ziyoborwa n'igihugu cya Denmark nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma kaze kuri amakuru yacu duhere mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda nk'uko nabibabwiraga amakuru akomeye cyane avuga kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Reka turebere hamwe umunsi leta ya Habyarimana yashatse kwica Museveni. Inyandiko y'iperereza yagaragaje ko ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwashatse kwica Perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma yaho ingabo za RPA Inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mwaka wa 1990. Ingabo za RPA Inkotanyi zatangiye urugamba tariki ya 1 Ukwakira mwaka wa 1990 ziturutse muri Uganda. Mu gihe zari zikomeje kandi gutsinda iza leta ya Habyarimana yagaragazaga ko ari abanyamahanga bateye igihugu aho kuba abanyarwanda barwanira gutaha. Raporo y'iperereza y'igisirikare cya leta ya Habyarimana bigaragara ko yakozwe tariki ya 23 Gicurasi mwaka wa 1991 ivuga ko imbaraga ingabo za RPA Inkotanyi zari zifite zazikeshaga leta ya Uganda. Iyi raporo kandi ivuga ko muri ibyo bihe Uganda yateganyaga kohereza ingabo 20,000 kugira ngo zitere u Rwanda. Leta ya Habyarimana ibona kwica Museveni ibinyujije mu miryango ati yihariye ari byo byahagarika iyo ntambara. Iti binyuze mu miryango yihariye yigenga twatekereza kwica Museveni, kumwica birashoboka, niyo mpamvu rero tugomba gutegura umugambi nk'uko urwego rw'iperereza rwo muri leta ya Habyarimana rubivuga. Gushyira mu bikorwa uyu mugambi byagira ikiguzi gito cyane ugereranyije n'intambara Museveni yadushozaho. Abo mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza icyo gihe kandi bahawe umukoro wo kwiga byimbitse uko umugambi wo kwica Museveni washyirwa mu bikorwa. Iperereza rya leta ya Habyarimana kandi ryagaragaje ko mu rwego rwo guca intege RPA Inkotanyi abasirikare b'u Rwanda bakwiye kandi kujya bagaba ibitero kuri Uganda bigaherekezwa n'ibikorwa bikomeye cyane byo kubeshya ko mu Nkotanyi harimo ukutumvikana. Leta ya Habyarimana kandi yagaragaje ko itizeye na leta y'u Burundi kuko ngo byari nko kwirara kudatekereza ko idaha RPA Inkotanyi ubufasha mu rwego rw'iperereza nk'uko byagiye bigarukwaho. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'Uburusiya mbabwire ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga yitwa Sergei Lavrov yatangaje ko amagambo n'ibikorwa bya bamwe mu bayobozi b'ibihugu by'Uburayi barimo n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN witwa Mark Rutte bigaragara ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri kwitegura intambara yiruye cyane n'Uburusiya. Sergei Lavrov yabitangaje ku 20 Mutarama 2025 mu kiganiro n'abanyamakuru cyagarukaga ku bikorwa by'ububanyi n'amahanga by'Uburusiya byaranze umwaka wa 2025. Yagaragaje ko abayobozi bakuru kandi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'umuyobozi ushinzwe politike mpuzamahanga muri EU cyangwa se European Union Kaja Kallas, perezida wa komisiyo y'umuryango w'Uburayi Ursula von der Leyen ndetse n'abayobozi b'ibihugu birimo Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza batagisha umugambi wo guhangana n'Uburusiya. Yagize ati bari kwitegura intambara n'Uburusiya mu buryo bwiruye kandi ntibakihishira. Lavrov yavuze ko mu gihe kandi Uburusiya bwifuza gukemura buhereye mu mizi amakimbirane bufitanye na Ukraine, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ari byo byakomeje kandi gukongeza umwuka mubi mu myaka myinshi cyane ishize bigamije guhindura Ukraine igikoresho kibangamira umutekano w'Uburusiya. Yongeyeho ko nubwo abayobozi bo mu burengerazuba bw'isi batakivuga kenshi umugambi wo gutsinda Uburusiya mu buryo bwa gisirikare, ibikorwa byabo bigaragaza ko umugambi ugihari mu bitekerezo no mu migambi yawo by'umwihariko binyuze mu gukomeza kandi gushyigikira ubutegetsi bwa Kiev, abashinja kandi kurangwa n'ivangura n'urwango ku Burusiya. Uburusiya bumaze igihe kandi buhakana ibivugwa n'ibihugu by'Uburayi na Amerika ko bushobora kubigabaho ibitero, buhamya ko bigamije kandi gutera ubwoba abaturage ndetse no kuzamura ingengo y'imari ikoreshwa n'igisirikare mu Burayi. Icyakora ibihugu birimo Pologne, Finland, Lithuania, Latvia na Estonia byakomeje kandi gutsimbarara kuri iyo mvugo ndetse biherutse kuva ku masezerano mpuzamahanga abuza ikoreshwa ry'ibisasu biteguye mu butaka, bitangaza ko rero bigiye kandi kubyongerera ku mipaka bihuriyeho n'igihugu cy'Uburusiya.
Mu karere ka Kayonza mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru ahaturuka aravuga yuko umurambo w'umwana w'imyaka 14 wasanzwe mu giti bikekwa ko yiyahuye mu karere ka Kayonza. Hatangiye iperereza ku mwana w'umuhungu w'imyaka 14 wigaga mu mwaka wa 4 mu mashuri abanza bikekwa ko yiyahuye nyuma y'uko umurambo we wasanzwe mu giti cy'avoka umanitse ku mugozi. Byabaye kuri uwa kabiri tariki 20/26 mu mudugudu wa Rwangabareshya mu kagari ka Shyogo umurenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul yabwiye itangazamakuru ko umurambo w'umwana w'imyaka 14 wasanzwe mu giti cy'avoka kiri iwabo mu rugo. Yabanje kujya ku ishuri mu gitondo ahita ataha. Uyu muyobozi yakomeje kandi avuga ko ababyeyi be bamubajije igitumye ahise ataha amasomo atarangiye, ngo abasubiza ko bamutumye amafaranga yo kurya ku ishuri, bamubwiye ngo bayamuhe ajyane, ababwira ko azasubirayo ejo. Ati umubyeyi yahise amusaba gutunda ivu akarikura mu gikoni akarijyana mu nsina. Uwo mugabo rero yagiye kwahira imigozi, agarutse asanga umwana ari mu mugozi mu giti kiri mu gikari. Yahise atabaza nyina basanga uwo mwana yapfuye. Gitifu Kagabo Jean Paul yakomeje kandi avuga ko bahise batabaza ubuyobozi nabwo kandi bwitabaza inzego z'umutekano zirimo RIB, aho bahise rero bajya gupima umurambo kugira ngo rero koko bamenye ko uwo mwana yiyahuye. Ati ubutumwa twaha ababyeyi ni ukujya kandi begera abana bakabaganiriza bakumva icyo batekereza. Umwana ashobora kwiyahura kubera agahinda gakabije. Buri wese ati namenye uko aganiriza abana be, ababe hafi umunsi ku munsi ku buryo ibibabangamiye babimenya ndetse bakanamenya uko babikemura. Kuri uwo murambo w'uyu mwana wajyanywe ku bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Uyu mwana wabanaga na mukase nyuma y'uko nyina umubyara ashatse undi mugabo. Abaturage bakaba kandi bavuga ko babana neza nta kibazo bari bigize bumva bagirana. Hanyuma mu yandi makuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje inyungu u Rwanda rwiteze mu nama ngarukamwaka yiga ku bukungu ya World Economic Forum iri kubera i Davos mu Suisse. Inama iri kubera i Davos mu Suisse ku nshuro ya 56 kuva tariki ya 19 kugeza tariki 23 Mutarama 2026. Yitabiriwe n'abarenga 3,000 baturutse mu bihugu 130 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma 35, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu 400 ndetse n'abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi, sosiyete sivile n'abashakashatsi. U Rwanda ruhagarariwe na Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula ndetse n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere Jean Africa. Insanganyamatsiko y'inama uyu mwaka ijyanye no kwimakaza umuco w'ibiganiro mu gukemura ibibazo. Ni umwanya mwiza wo gushakira umuti ibibazo byugarije isi hadakoreshejwe ingufu. Minisitiri Nduhungirehe ati icya mbere tujyanye muri inama ni inararibonye y'ibyo twanyuzemo nk'igihugu, kuko hari ibyo twagezeho bikomeye cyane bijyanye n'ubukungu n'ikoranabuhanga. Murabizi ko mu Rwanda hari ikigo cy'impinduramatwara ya 4 mu nganda ati gishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga rihambaye tugezeho. Yagarutse kandi ku kuba ahagarariye u Rwanda muri iyo nama. Bazabona kandi umwanya mwiza wo kuganira n'abayobozi batandukanye bo ku isi ku bufatanye bugamije iterambere. Ati u Rwanda ruzagirana kandi ibiganiro n'abayobozi batandukanye bo ku isi kugira ngo turebe uko twabyaza umusaruro ubufatanye n'amahirwe umugabane wacu wa Afurika ufite. Ni umugabane utuwe n'abaturage benshi cyane bagera kuri miliyari 1,400,000 kandi ahanini bagizwe n'urubyiruko. Ibyo byose rero ni amahirwe tugomba kandi kuganiraho. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko iyi nama izafasha kwiga uko amakimbirane amaze iminsi yumvikana hirya no hino ku isi yajya akemukira mu biganiro hatabayeho ubushyamirane. Ati uyu ni umwanya wo kuganira kugira ngo turebe ukuntu ibibazo byazajya birangizwa n'ibiganiro ndetse no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ibyo twagiye tugeraho mu guteza imbere ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Yongeyeho ko World Economic Forum ari amahirwe y'u Rwanda na Afurika muri rusange bibonye yo kurebera hamwe uko byafatanya n'isi mu guteza imbere ubukungu. 2022 nibwo u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bike byafunguwemo ikigo mpinduramatwara cya 4 mu by'inganda gishamikiye kuri World Economic Forum. Ni ikigo kiri no mu bindi bihugu kandi bitandukanye byo ku isi, ariko kiri mu bafite inshingano zikomeye cyane zo guteza imbere ikoranabuhanga muri Afurika, ririmo iby'ubwenge buhangano artificial intelligence, kwimakaza ikoranabuhanga mu miyoborere n'ibijyanye no kubika amakuru. Muri 2016 u Rwanda rwakiriye kandi bwa mbere inama World Economic Forum yo ku rwego rwa Afurika, ruba igihugu cya 5 cyakiriye kuri uyu mugabane wa Afurika. Hanyuma mu yandi makuru abakomeza kugenda avugwa abari byinshi cyane biba byakomeje kugenda bigarukwaho, barifuza ko aya makuru tuyaganiraho kabisa. Hanyuma ati
sindabasha no guhindura imyenda. Ni Bobi Wine rero ushaka gusubira iwe, akaba yatakambye. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine mu muziki yagaragaje ko yifuza gutaha iwe mu rugo nyuma y'iminsi amaze mu buhungiro, ndetse ko akomerewe ku buryo atarabasha no guhindura imyambaro. Bobi Wine mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda. Amatora abaye tariki ya 15 Mutarama 2026, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda kandi amatora mukuru w'igihugu ku majwi 71.6%. Bobi Wine amukurikira n'amajwi 28.72%. Gusa mbere y'uko ibyavuye mu matora bishyirwa hanze, Bobi Wine yashyize amashusho kuri X avuga ko kuva ku itariki ya 15 Mutarama 2026 akiva gutora, urugo rwe rwabanje kuzengurukwa n'abashinzwe umutekano, ndetse nyuma bakuraho kamera zifata amashusho. Bigeze mu ijoro binjira ku ngufu mu gipangu cye. Bobi Wine kandi yavuze ko akibibona yakoresheje ubumenyi afite ashobora kuva mu nzara z'aba basirikare ndetse n'abapolisi. Ubwo yafataga amashusho kuwa 17 Mutarama yavugaga ko yari ahantu hatekanye. Ibyo bimaze kandi kuba uyu mugabo yagerageje gucika, ndetse inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zikomeza kandi kumushakisha. Icyakora mu mvugo yahuranyije, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nta muntu uri guhiga Bobi Wine ahantu hatekanye mu bwiherero bwawe, kuko nta muntu n'umwe uri kuguhiga. Kuri 20 Mutarama 2026 mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera, Bobi Wine kandi yavuze ko yifuza gusubira iwe mu rugo, gusa bikaba kandi bidashobora gukunda kubera ko inzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu zikomeje kumwigisha uruhindu. Ati ndifuza ko naba ndi mu rugo iwanjye kubera ko ntabwo ndabasha kandi no guhindura imyenda mu gihe cy'iminsi myinshi iciyeho nyuma y'amatora. Yakomeje avuga ko kugeza ubu atazi uburyo umuryango we umeze, ndetse yifuza kuba yabitaho ariko bitari kumushobokera kubera uburyo akomeje guhigwa muri iki gihugu cya Uganda. Ibi byose babikoze mu rwego rwo kugira ngo ducerekeshe ku bikorwa byo kwiba amatora y'umukuru w'igihugu yabaye, aho abashinzwe kuyakurikirana aribo bagize uruhare mu kwibira amajwi Yoweri Kaguta Museveni, uko Bobi Wine akomeje kugenda abivuga. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka babwire ko Didier Nanga, undi muvandimwe wa Corneille Nanga, arafunze. Umuryango rero uvuga ko urimo rero kwibasirwa na leta, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere ko tujya kuri Didier Nanga, n'ubundi reka tubanze turebe ikiganiro Corneille witwa Bobi Wine yagiranye n'igitangazamakuru cya BBC. Naho avuga amagambo akomeye cyane. Akaba rero Bobi Wine yarabwiye BBC ko atazarega mu nkiko ku byavuye mu matora, ahubwo ko asaba abantu kwigaragambya. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, Bobi Wine, yabwiye BBC ko atazavuguruza ibyavuye mu matora yo kuwa 4 mu rukiko kuko adafite icyizere mu bucamanza, ahubwo yasabye abamushyigikiye rero kujya mu mihanda kwigaragambya mu mahoro. Bobi Wine wavuganye na BBC uri mu bwihisho yavuze ko azakomeza guhangana Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo ari impungenge ku mutekano we. Uyu mugabo w'imyaka 30 wahoze ari icyamamare mu muzika yagize ati ubucamanza muri Uganda bwafashweho ingwate kandi turashishikariza abanya-Uganda gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwemera amategeko kugira ngo barwanire kandi barinde demokarasi yabo. Museveni imyaka 81 yatsinze ku bwiganze kandi yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushaka gusenya ibyavuye mu matora binyuze mu bikorwa by'urugomo. Avuga ko ari iterabwoba. Yabonye amajwi 71% mu gihe Bobi Wine umukandida bari bahanganye wari ku isonga ry'abari bahanganye nawe kurusha abandi yabonye amajwi 28. Bobi Wine izina rye nyakuri ni Robert Kyagulanyi yemeza ko ibyavuye mu matora ari ibihimbano. Mu kiganiro BBC yaranenze inzego z'umutekano kuba zararengereye kubwo zishinzwe rero gukora zikinjira mu rugo rwe zikafungira umugore we n'abavandimwe be. Avuga ko yahunze iwe akajya mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala kwa 5 nijoro ubwo inzego z'umutekano kandi zagabaga igitero iwe. Hanyuma twanze ibyavuye mu matora kuko ari bitari byo. Ati kandi ntabwo uburyo ayo matora yagenze bigaragazwa bitandukanye rwose n'ibyavuye mu matora ku biro by'itora ndetse no ku mpapuro z'itangazo. Ati niko Bobi Wine yabwiye BBC mu gihe ari ahantu hataramenyekana. Abategetsi ba Uganda barasubiza ku byo bashinja, ariko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda UHRS reka mvuge ngo wenda UHCR yavuze ko ibibazo bya tekinike n'ibijyanye n'imikorere byagaragaye ku munsi w'amatora bitabangamiye ubutabera rusange bw'amajwi. Muri raporo yabo, indorerezi z'amatora z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika African Union zavuze ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari ubujura bw'amajwi, ariko zamaganye ifungwa ry'iminsi myinshi rya internet ryagaruwe ku murongo nyuma y'amasaha make Perezida Yoweri Kaguta Museveni atangajwe ko ari we watsinze amatora kuwa 6. Nyuma yo gutsindwa na Museveni
2021 Wine yahakanye ibyavuye mu matora ariko nyuma aza gukura ikirego mu rukiko avuga ko urukiko ari rwo rubogamye. Wine watsinzwe mu kwiyamamariza kuba perezida ku nshuro ya kabiri yavuze kandi ko hakomeje kuba ubwicanyi bwa bucece ubwo abaharanira politike bibasirwa mu gikorwa cyo guhotera abaturage. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko abantu barenga 100 bishwe mu mvuru z'amatora ariko nta bimenyetso yatanze. Ikinyamakuru Daily Monitor gikomeye muri Uganda cyatangaje ko urubyiruko rurenga 100 rwafunzwe by'agateganyo kubera ibyaha bitandukanye bifitanye isano n'amatora hirya no hino muri mujyi wa Kampala. Mu butumwa bwanditse kuri X kuwa mbere, umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba ari umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni akaba n'umusimbura we yavuze ko inzego z'umutekano zishe bashyigikiye batavuga n'ubutegetsi 22 mu mvururu zabaye mu matora. General Kainerugaba yanategetse ubwoba Bobi Wine amuha amasaha 28 gusa yo kwishyira mu maboko ya polisi. Yagize ati niba atabikoze tuzamufata nk'umunyagitugu inyeshyamba kandi tumufatire ibyemezo bikwiye. Mu kiganiro cye na BBC, Wine yavuze ko yahunze urugo rwe nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zirimo gutegura ku mugaragaro ibitero. Bobi Wine umaze iminsi atagaragara mu ruhame yagize ati basimbutse ku ruzitiro rwanjye baca amashanyarazi na kamera zo kugenzura, nabonye ko ari akaga kuri njye kuguma aho ngaho. Yagize ati mwumvise umuhungu wa Museveni asezeranya kugirira nabi, yasezeranye kandi kugira nabi abantu kandi ati yarabigezeho. Ati mwasomye ubutumwa bwe bwa Twitter buherutse, niyo mpamvu rero ati ngomba kwitonda. Nubwo internet yasubijwe mu rukerera rwo kuwa gatandatu, Wine yavuze ko atashoboye kandi kuvugana n'umugore we kubera ko ibyuma byo gukata internet biri hafi y'urugo rwe. Polisi yahakanye ko yagabye igitero ku rugo rw'uyu muyobozi watavuganwe n'ubutegetsi, ivuga ko abashinzwe umutekano barimo bamurinda nk'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu. Bobi Wine yakomeje kandi asaba ko habaho impinduka mu mahoro ku butegetsi, avuga ko imyigaragambyo ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga. Ku wa kabiri, Donald Muhwezi umuyobozi wa polisi muri ako gace Kampala yabwiye itangazamakuru ryo muri ako gace ko polisi idahangayikishijwe n'aho Bobi Wine aherereye mu gihe cyose azaba afite umutekano. Mu ijambo rye atanze nyuma yo gutsinda amatora ku mwanya wa perezida ku cyumweru, Museveni yavuze ko gutsinda kwe mu matora byagaragaje ko ishyaka rye National Resistance Movement NRM rikomeje kwiganza. Museveni yageze kandi ku butegetsi bwa mbere ari umuyobozi w'inyeshyamba mwaka w'1986 ariko kuva icyo gihe yatsinze amatora 7. Uganda nigeze kandi ibona ihererekanya ububasha rya perezida mu mahoro kuva yabona ubwigenge. Reka dusoreze amakuru yacu kuri inkuru muri Congo, mbabwire ko uwitwa Didier Nanga, uyu ni umuvandimwe wa Corneille Nanga, ari mu bantu bashya bo mu muryango we bakurikiranywe n'ubutabera bwa RDC. Iby'umuryango wa Corneille Nanga uvuga ko ari ukwibasira kudafite ishingiro. Ku cyumweru umuryango wa Corneille Nanga, umukuru wa politike y'umutwe wa mama 3 watangaje ko umuvandimwe we Didier Nanga amaze igihe icyumweru afungiye mu biro by'urwego rw'iperereza mu mujyi wa Isiro, umurwa mukuru w'intara ya Uel. Amakuru kandi avuga ko Didier Nanga akurikiranywe ku bikorwa bifitanye isano n'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Radio France Internationale ivuga ko benshi mu muryango wa Corneille Nanga bari mu buhungiro mu gihe abandi bafunze. Amakuru avuga ko Didier Ilan Nanga yari yarigeze kandi guhamagazwa inshuro nyinshi cyane n'inzego z'umutekano. Umuryango wa Corneille Nanga uvuga ko ubu kwibasirwa gushingiye gusa ku kuba umwe muri bo Corneille Nanga ari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu itangazo uyu muryango kandi wagize uti kuba uri umuryango wa Nanga ntibisobanuye guhuzwa na mama 23. Radio France Internationale ivuga ko Didier Nanga akurikiranywe mu rubanza rujyanye n'amakimbirane yo mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ikibazo kigaruka kenshi cyane mu madosiye yerekeye Corneille Nanga gifitanye isano n'impushya zo gucukura zahabu. Ubutegetsi muri RDC kandi bwakomeje gukora iperereza ku bikorwa bukeka ko bitera inkunga umutwe wa mama 3, bamwe bahuza ifatwa ryabo umuryango wa Nanga n'iryo perereza. Inzego z'umutekano zivuga ko zirimo gushakisha ahashobora kandi kuba hahishwe intwaro mu gace ka Wamba mu ntara ya Haut-Uele, intara Corneille Nanga ndetse n'umuryango we bakomokamo kandi bafitemo ibikorwa. Si ubwa mbere kandi bibaye ko mu mwaka 2024 nabwo hakozwe ibikorwa bikomeye cyane byo gushakisha muri ako gace. Muri uwo mwaka se wa Corneille Nanga wari ufite imyaka 86 iwe hakozwe igikorwa cyo gusaka byo gushaka ibimenyetso bikozwe n'inzego z'umutekano. Umugore we yakatiwe rwo gupfa. Kugeza ubu abantu nibura 3 b'umuryango wa Corneille Nanga cyangwa se bahafi ya cyane bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri bo nk'uko bivugwa n'ibiro n'amakuru bya Congo ASP harimo umugore we Yvette Rubanda Nazinda uri mu buhungiro,
muramu wa Fabrice Rubala Ntwari na Brenda Mukongo Nganga bivugwa ko ari umukuru w'ibiro bya Colonel Nanga. Abo n'abandi bakatiwe kandi urukiko hamwe n'abandi bakuriyemo 23 umwaka ushize. Leta ya RDC ikaba yarasohoye kandi inyandiko mpuzamahanga zo kubata muri yombi. Umuvandimwe wa Christophe Nanga wahoze ari guverineri w'iriya ntara ya Haut-Uele umwaka ushize yahungiye i Dubai kubera iterabwoba kuri we kubera isano afitanye na Colonel Nanga nk'uko bivugwa na Africa Intelligence. Undi muvandimwe we witwa Besaye Nanga Putels afungiye muri gereza Ndoro nyuma y'uko 2024 ari mu bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri DR Congo. Radio France Internationale ivuga ko abandi bo mu muryango mugari wa Colonel Nanga bishwa be n'ababyara be bose bagera ku 10 bafungiwe ahantu hatandukanye. Radio France Internationale ivuga ko kandi abantu bagera kuri 20 bo muri uwo muryango bahunze bakava ku butaka bwa Congo mu myaka 2 ishize, bakaba kandi bari mu bihugu bituranye no mu bindi bice bya Afurika ndetse no muri Amerika nk'uko amakuru akomeza kugenda